From a distance I'll turn thee on. This will be the year of fruitfulness in your life, in your family, and also in your ministry for the glory of God. If I have to walk the endless highway, just to win another soul for you. There are children crying in the city. There are people struggling for a living. There's an empty soul, so tired and weary. Can I reach that one soul, Lord, for you? Multitudes are dying. There's a life I need to know. Send me to the rescue and to bring them back home. In the deepest valley of decision, let me win another soul for you. Jesus stayed on the cross because of you. Jesus stayed at the cross to fulfill his Father's will, because he was sent by the Father to die for the sins of the world. If I have to walk the endless highway, just to win another soul for you. The redemption of our soul is priceless. The Bible says, what will profit a man if he gains the whole world and loses his very own soul? The value of the human soul. There are people struggling for a living. There's an empty soul, so tired and weary. Can I reach that one soul, Lord, for you?
dinday. Haleluya. Namun matakan dan turki namun matakan dan dinday. Dapat pinakatang matakan kalau dalabet na tani kalau. Haleluya. Namun matakan na sini kuwa. Durang mo nila Betty, mo ni Rokobi, mo ni Bosa pinakataki. Haleluya. Pinakabakale mo na naman Ladina. Haleluya. 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 Enda tamata ni ngaunang goy kalimikenda nakarisito sama tua tunatuaka.
masuta
Sanduangan na yata mamisabo ka tere na singendin dai. Na yata Jesu Kristo. Yata ni sasulia mai gibi kimami. Na yata kina ng bulan. Tagaindin dai kay mamisa. Baka lebu-lebu yan duan-duangan. Yata muni tambo na tamay kimami. Sayada ning bula, sayada ning ganga. Na yata ni Besireki. Na yata sandaw may baka taon day tagi na ni maming bula. Taga ni singendin dai mami yato batamay na loma ni Valongo. Biki may maraw tagabata na nomo ni seraw na kalo. Nagabagalebu na isaw ni isaw mo membaleta na iseronggo sa mate na Kristo. Mirani kimami bagan dua batay kinabatigay kimani. Muni kauti kimami gina iseraw. Tawa sanga ni bagan madala tagiraw baga tamata. Kena langi-langi na kena dedere na kena binaka. Ratangi na tuina bela ti makaw mera bagan dinan dinataka. Ia kimami baga binaka. Ni sanay mami sanay mami tiko-tiko. Nomo ni seraw na kalo. Baleta na ngoni turango Jesu Kristo. Kwa samate kang bulu watu kagatali. Kimami sambula buhay na singin na inday. Sanay mami tiko-tiko. Sanay mami mbula. Sanay mami alondondonu. Sanay mami tawang mundo. Sanay mami ganga. Sanay mami bikabinaga kedanga. Mami baga binabinaga taka. Mami may sota tiko na lube munia na singin na inday. Megi mami may loto ka soklo. Kamay baga binabinakatakan doon nga kinanada mo ni. Binakapagalebu na. Madawa binakanggo sa singabaw talaga mami sa doba. Kimami sa may sota na nomo ni Vale. Rambulang-bulo binaka na nomo ni Tamatang. Kada biraw na itabi na loma ni Madawa. Mami baga binabinaka na. Milang nga may ni Kuwa. May baga binabinakatagi na yada mo ni. Ni solian ng bulo, solian na kaukawa. Ni solian na bikakede megi mami bulo kina. Binakapagalebu Sara. Bikake do ni sabaga do ro tinatambay kimami membaliti kimami elako may ni kuwa ng alala ni mami kila ni mami balbalada sabaga sabaga mbokodiyo ti may kalibari sa dambo na kena isoro ya na kena nrae bosatiko ni damo ni soro ni lomo may lomalangi na nomani tiko tambo na kalo kaya tiko na Besireki na beba kalungan dataki na beding gomigi na beba kataon ditaki kimami sabaga binabinaga baga libukin na bikimuni Bukadambori na songgoningo, mededere nga kinanada mo ni inaday Jesu Kristo. Pinakabali mo naman ni Bosa, rono naman ni Tamata, ni sa vitalay ti kumay na turanga. Pinakabali mo na Bosa ni Mbula, Bosa ni Besireki, Bosa na kautamay na Bisaw, kautamay na Bibutuni, kautamay turanga, na Mbula bagay bagaraw ni Mami, lako bataki kimani, kimami sabaga binabinakataka, nami sabaga tambuyan na songgoningo, mededere nga kinanada mo ni Biki mami nandambe na loma ni Vale kira na borong at kumay na bese bidigin na bese burubura bisa ni mami bata na bibakalo nga tagi na singin dinday baka lebu-lebu nga kinaway kemani tambo na masu na buwi Jesu na ni mami turanga ni mami bakang bulandina nduan-duan nga Amen. Doon na baka sausaw ni Bernin Tutura tiyo na noon din dambe binakabolim Sara ni Andra binaka ni Mbula binakatali na Leonie Bubale and wala besenta zone 2 gina zone basta nga bulga bitu batalanga kinan na itu ni lotu may tobata kay kenda keden na leni matabubale talanga anda may tiko na loma ni inonda songgoningo indai kenda ngole tinga may suban da may sota tiko ni kuwa sa baga binabina katakabata na turanga sulebi kenda na mbula ba taon day takatiko na nonda mbula na bisinga baka wasibitiko tara ni may sota ni kuwa menda may karababata na turangan da may baga lebu-lebu ikoya da may kating abuan yung kaya doon na kalo keseng o kaya singa ni baga imbalen-balen ng bula siniranin da may sotarawan din day iyan da bawa binabinakabagalibon da may sotarawan ni kuwa
da buku tigo ni veli tagi na lomon da balutu buku tigo ni tatal ngasi resini tigo rawa ikir to ngasi ni lutu so abai kinda bagi tigo bikenda takani singan dindai na da tali no da turango Yesu Kristo kamenon da masubata ni bakulong ate kanda batu na turanga dalaw me di komen da mai rongo di koyan da mai sota bata ki koyan da mai baka to ndi takon da bekani en non da masoda tigo dindai koya da ba bine bina ta ba libukina non da be ba ro tagina klon de siningole da birna na ba rongo tigo mai karena bekandar ando sema tigo mai bina boleh bina sema tigo mai enda singa tamben dindai na taun da ko lomon di balu tunggo batala kini beken da mane be bura rando ko lutu no retikina da ba klon ate ken da bati una turanga ena mataga dindai ya sabina kan imbera ni ndana ngai rongo tino bikami kati bagi tigo bati ken den dona bekanda ndana mai tala di ko tigo dindai mena zone vasanga vulu ratu Napoleoni soro bagarua ke tigo ratu Napoleoni karena mengole mai ngole tigo na Golden Heights ndana tala di ko tigo na mataga dindai ene law bo bingarabi ene wasini buru ya ratu Napoleoni sei be go ikemni den 2 Desember mai rongo di Roma ndra bikami kati bagi ngangi ado mai ratu Napoleoni ndana ngai mai tala di ko ya credo tu tigo na iti rongo da bataman ndana bingarabi na malawango Ni sambula vinaka na itukutuku me kadibaki memba leta na nonda vingaravi e na loma ni madao ongo. Na singa moniti enda savei waka ungeti menda sema vata e na nonda lolo kina masumasu waka so. Ni sambula vinaka na itukutuku me kadibaki memba leta na nonda vingaravi e na loma ni madao ongo. Na singa moniti enda savei waka ungeti menda sema va training ena vitu na kaloko ena ya kavi ni singa tu city ena loma ni nonda vali ni lotu ena wakandeo takital tiknga kina na itukutuku memba leta na nonda online sale reporting system ena wuke lulu ena vitu na kaloko ena ya kavi na nonda sota waka sale ena nonda vei wasi ni koro ongo memba leta tikunga na nonda tumberi waka yalo ena loma ni madhawa enda sekirei menda wako tamai na nonda online sale report ena vei madhawa ongo ena vei wuke ena kena ndikevi tiko na nonda tumbu waka isongu sungulutu kendua na nomni waka tataro memba leta endua na self fellowship gai reida endua vei ira nai taltala sengasi vei taki ena vei wasi ena singa wakarawai mena ono kina vitu na kaloko ena matakli lai ena waka adori tiku kina na nonda masu waka song lotu ena nonda vali ni lotu wasilikoro ena vingaravi tiku ena singa wakarawai mayango wasilikoro namba vasanga vulu kandua vasanga vulu karua kena vasanga vulu katolu ongo embaleta tiku nga na nonda waka rau ena lotu ena singa tambu ena madhao mayango na nonda ngauna ni lotu na lotu baka babalangi ena walu na kaloko ena mataka nonda lotu na wekanda na India ena walu na kaloko ena Harvest Plaza na lotu baka viti ena viva manitini kena lotu nonda na tampangone ena 5 na kaloko ena kavi. Join us for a historic event. The Global Church Network, a growing coalition of more than 2,650 Christian ministries and denominations, is uniting in a powerful mission to finish the Great Commission by 2030. Synergizing efforts and mobilizing hearts, we are building a premier global community of pastors dedicated to spreading the message of hope and love. And now, you are invited to be a part of this transformative journey at the first Global Church Network Oceania Summit 2024, hosted at the World Harvest Center, Suva, Fiji. The keynote speakers include Dr. James O. Davis, Dr. Leonard Sweet, Dr. Timothy Hill, Dr. David Mohan, Pastor Peter Motlock, and Bishop David Sobripena. From the 8th to the 10th of October 2024, join 1,000 leaders from the Oceania region for 3 days of inspiration, connection, and revival. With a registration fee of $100 Fijian, you'll enjoy lunch and dinner, a summit booklet, and free access to the School of Divinity website. This summit is open to the wider body of Christ. Think greater. For more information, contact the CMFI National Office on 3397472 or the World Mission Office on 3398901, extension 120, or email us on finishoceania@cmf.international. We cannot wait to see you at the summit. Together, we can achieve the Great Commission.
Nakapagaliw. Sa tigo Rato Napoleon, karaning ngole main, tamay masuli ko eh. Doon nga menilingan, damas lagi Rato Napoleon na takandinday. Tamay kay mami, may talala tigo na nomoni tamaten dinday, talay tiko na ilako-lako wako bingaravi, mami ilako may nikua, and vipa klunga tagin nona bubale na wala pesenta, may wana ni mami liuliu kay mami na liu ni bubale, may mami serega tigo wano mani vipa klunga tagin ang ganga, and ilako-lako na ngolikina, mami sa poko pinakataka, nomoni bi marui nomoni bi watong titagi na turang na salatalangan lebang atay ko kina tuna bisang lani medan gidan tamata bodalai kusirigi na nomoni kaukawan na kalo kando bi marui na boli mun birim baiti ko na nomoni serau melako tigo ko na ganga ganel linde grabi ni tabi grabi sera boga bina kalis may ganga bi boga lebu indon do tinga kina na damuni tevere boga langlingi kimuni singani ko ni mesirigi na nomoni tamata na nomoni ganga cisu ne boga blendina ndondonga. Sabi na ganin beranin tan lang kayo ito nung sulsuli. Karenda na uli ka nga doon ay lesun nila kaleka may na bagati una ganawa si tinigaba. Daw bagan numikan dalang abo totolo en nayabu daw may sulikaki na rawan inda dakaban kaken da dakaban na bauta kinakarua da dakaban ale maruta kambaleta ninda kilana da bunabun inda dakabakin sindo na kai bagariken da sindo na ka da lombalenga tangan da dakaba inda maruta kana clue en da bugun ni nona binaga ina nondombula Pagkatiki butin ka ba, tinagawal ruso politikina, ia o Melkisedeki na tuisalemi, na mbete ni kalo da tersara, asa kautamay na manray, kinaway ni Bea Parama, asa wakalunga tatagi koya kakaya, wakalunga tagi aparama, na kalo da tersara, koya sambulian na loma lang ginugurura, me pagkatawdaw tagi na kalo da tersara, koya sa sulihira na numumeda kinalingamu, asa suliyaway, Melkisedeki wa Parama endone ketini tugini balu sa wagali sui talemai tinango tali bidana kai tu ke ndu ale suma yo Parama nanganga ko de tingo ko endona tugini balu wagai tamera kapatal ngakina bakas kwalistu mene bikara muta kodan meda le rabuti ro koen listu menanganga ya rausa be tata wata ke Melkisedeki ngo e bakatoka yo koen na tuiselemi sena tuinial nondonu ne ala tiko ni ke Yesu Kristo se ena singongo e rausa te tingo ke koe na tuini alundonu ke na mbete lebu sara o koe tawa mundu na nona vengaravi sangalindo na kade ale dapa kosindindui ke na matambete bogalivai o eroni dapa kosunga sala imate ngo koe sa senga talingendo na liba yetomana yo kongo sa mbete ane ke ngale mbete tawa mundu ena tawa mundu nimbula ke mbambale na kaya abalati ya Parama ni rausa ke koe tawa mundu na nona mbula Mitak ni nebaya no tando logo mai wana kalau kaken da masulia enda masulia tigo ki wana kalo ko e tawa mundu ka tawa tumbu tawa baga yala yala sai kona no bulan kene ke rua o ko ngai masulia be Parama na manrai ken waini sai yala lotiko ni be kai da kabo Yesu mai kalvari kati wango Yesu e Parama ni berni mate asari do ko ya asari viau asastaviau e rei di ko no ro soto go Melkisedeki masulia wana manrai ken waini sa ba tondi tagene Parama sa ko sarangango sai ko na kauna magati ko mo no rei di koya yu boko bine bina ka usama i rei di koya ndinda yo koya na nungu i bure bure koya lago mai yo koya me mai waka sudu mia wo ena waka rua ena lago ya ni wase ono tigine ono wate kine vitu ka bango na klo Moses ka ver na Israeli reida ya una nonra klo au na kautira tani mena vale ni bombula au na seregira au na bangalala tagira au na kautira mai biau merani au doira merano kutamata o ya una nonra klo ena dina ni bebakan de tagia ya butaki kina kona lako sibia era dakabane singoya ia ngona kakana ni lako sibia samere do Parama sabaka tondi tawa ko ngona klo kwa samai labetiau mai na mbula tukina mbula ni baka teboro sabaka sulume ubo ko na ndo tale na mbula ko ngo sabanga tagiau sa seregiau sa kautiau mai gwa meusa nona kene ka tolu asaba klo ngatai ko ya Melkisedeki ngai ka bango oiko e Parama sa wakalunga taki mai wana klo sa de sara na klo ke loma langi ke burubura ke nai kawa ngai kawango Melkisedeki me waga do taki na klo de sara kwa sa sulibi ko nanganga
Sanggre basa mata ko parama, basa mata tulan raw tin kawalu wa kauta, duran raw ulas samul lima nundulu na sotia mai sana kandua, au waka vivira to loko. Ya na kau kei koe ke ro samai sota tiwe ndai, koe samai serega tingo bia no na biba kalunga taki. Me ado parama me respono koe, ena bosa samai davuti wa, ke na rarama sarai do koe mbali te Kristo, ko sembere ni ado mai na game mate me Kalvari, asa sulio koe na no nei katini. Ya na abu ndai soli katini kina ke na soli kakanga, enda soli kakina, ena tonda kunindingo, soli kakenda kabe bagayango, e bagatamata. Ke vagayalo me maro tagana klauna nonda solika ia me abutaki me koe na tuita o mundu gambete de sara sai koe o Jesu Kristo koe sa mate kambulu ka tuda ka tale sa ia buni nonda voga mbauta ke na nonda voga tutusa e na singe ninde useni kila nda laga tiku mai ni kua da kaude tiku mai nonda katini nonda mandrali nonda itei se nonda kani project na rei da benda rei tiku mai kina voga sambe tiku weekend bunga ngauna me lago mai merani vakalunga tagi au na klu yo kwango indui e lago mai e vakalunga tatake ne be vakalunga tagia ngai trai koe me ao lo koe mendondolinga kina. So we are blessed to bless. We are blessed to bless. We are blessed to bless. In the satigo na level ningone we want to do so that we can be. Tagani singa ndai na klo bina kato koe me kabi ko nikua that you are blessed, that you are highly favored, that you are being elevated, that you are sanctified, delivered, redeemed, and God has restored you. So from that premise should be the motivating factor of what we do for God. Paleta na sala endo vito kunikin na klo. Ke baga menda soli na baga mbauta ke na le marutaka ke na abuta ke na bungo enda na marutaka ne bisinga tu loko ke na singa ndo ngau ndra baga lola ke na boleta dava e abuta ke na nonda na kanda da kava e na bugu ni bika me daga bikenda but singa ndo na kana bula baga tambat ngo ndra ni kumuna bata randa baga ndo no ikina sem da baga kalunga te ikina. It's all about him who died 2,000 years ago. Ngai kabango Paula. That's the one that we preach. Mitang na bakalong tay kandara turang, rangoli tigan asus, mera na tingoma tigan no suli, kaya menda na lubasara na masu. Tumay kimami binakabagalip sara. Tumay milago meni kuari mami bakandanda muri tinga ng bulan ni bukang bauta, amay bakarita ka beke kimami parama, yabutakya nararama. Ni asota wata kikimoni, nambete edere sara ka turanga ka tuini alondono kayak sa tawa mundo na nono bulag na nono bingravi mami lago meni ko mami ndondolinga ki mami mai semati ki mami ka pagatondi taka na ne mami bure endua nei bure e tawa mundo ka sengani baga yala se baga daba na tata bugi ni bura na supply line no moni matentu e sengani ndona ka erani taroba padre ki mami sa baga mbauta ngo na yabu ki mami yabu taikina de na moni soli baga ndu soli na singende ndai sa salvat ni mami baga mbauta ki mami maro tagatiko be kauni sa varo tagati chisu nei bombula suli saranon da suli binaka na matagan dindai nira tingoma tikon asus en matagan kuwa. Emuni
Oti, te bawa bini binaka libu ni nda skupi tu mai ene wase ena deva. Ya singa ta bende ndai te bawa bini binaka libu. Tatali bitali tu mai bertunda wase loma. Te bawa bini binaka libu kina roti ko rawa ene matagen ndai nei tatalangasi. Kirendin tatal ene wase loma. Tatalangasi talangane faith harvest rani ramai bulong di kende tiko. Kamai bakani kende tiko ena singa libu ni. Te bawa bini binaka libu saran non rombula. Nai tabi lebu rau pingkarabi kina, pingkarabi na every home, kapatalanga kina ni kena luta gitu ena waswase, talanga kina ni kena luta gitu ena sosong tu minasori. Bawa ni tawa lebu ni tatala ke rendini na numro bulan ni belutaki, ka bawa ni kata kita nga sale be bangatay kena klau na numro bulan. Dekilati ko turang ena marama. Na itatalanga si mai no sori ndo nan domo pangatakan na klu viti batagi burubura right na buwale bakan ditagi ng bula to bago pinata ka boli bukina be bangatagi na klu na non rombole matakan dinday ni raw tingo matigo na bisure ti merong ulit ko mai raw no mai bagay tabi weekend dan matakan ni kuwa takinta bagay raw ti ko dating ko raw takan ni singa dinday nabita bat na linganda ni raw ulit ko mai na matakan ni kuwa raw mai garabi kandati ko ena matakan dinday. Nimbula maleka. Ikuni varai dia umai vango reu leu ngani bo balango. Buki be kwenda michuga samu tuna vambula maleka. Na warere bina koiko. Reu babri bina takabali besar na kalu na matakani kuah. Ena bukuni be bakam baute solia juga na turangan na ital talangase non da belu tuike karong ole mai baita bicu bike mani taba bani bena kata kabali buna klo karo bani bena kata kana itu tuni buna ungo sengan ni baba rara amendu amendara tu tuni buna ulebu enda baba bani bena kata na klo ne ron inda mai sota bata ka bani bena kata itu non rombula na belu takin belu tu ka bakian beton na ital tala bibuke nangasin lotu wakina bike muni na baba ko selo lotu nonda mai sota bata tiko menda mai sokolo bata na mata benaka ni singan dindai amen kera menda tu daga bata ena serra uni kolo na mata ni kuwa waro menda rongo na boso ni kolo o kai tiko na lotu baba lai e muna ngau nenda mai lotu ni singa tambu baletanga ni nduanga ni bokarau no manisinga nan dona madawan tang ole main da main garabi kalo senga ni dala ya don men da main garabi kalo bakai baba koso cungo na ngau nan garabi kalo tahun 2 sing garabi kalo baka bu bale ano men da zone nan da cell to toka tau do ya en don me baka kina ya rawan indu ole tunga na ibaka raw sa baka indu mbangana program can become a tradition. Tangan indon mendamai lutu ni singatau. Taro mentanto itarong ikan dak na matani kuwa na dava manda na inaki nungu ngole mai na matango. Mendonu na inaki ni nonda lako mai mendamai ngarabi kwa. Kabagai sianga ena mau mobile nonda mai lutu juga na bisingatau.
Koe men dono na motive, dono na ibagaraw ni alonda. At ang damay soto chikon daming karabit yung dono kalau lebu, kalau embula. Kalawan na kakit nga kasi ng dono kain da bunita karawa. Di ba karaw ta ka na alonda na matakan ni singan da inday mendarong oda nonobosa. Bakatara na nonobosa me daka kina solo ni alonda. Visa wana yato no mumbula no gumbula. E chico talangana kae ndo dono menta vai do rakino ken. Kalau isuli weekend na ngalala ya matani ko. Fora to manana lomo. Wana mata wana kalau lebu na kae ndala ko do ruma na lomo ni madawa. Ko binaka ko da. Ko enda namaka ko enda sanga namaka. Ko lebu ko lelai. Koe borborá, koe yang binaka. Ai tiki nimbula ndala ko ruma na venga una kedenga senga ni ndo bi kenda rani lebe rawa. Ini ndala ko mai buana kalu menda mai sokalo wa ndala ko mai dakila nyo koe tu wana iwali ni nonda lenga kedenga. Pa na mata mandanga na lomu wa na bong mata ni singa ndinda. Sokalo wa ba rauta na lomu mozingo mana nono bosa. Ena bosa kina vei ko na mata ni ko. Mami nganrebe ke moni turanga na matakan singongo. Nga mananreba na moni tatara ke na moni vosa. Melutundege na buni aloi ke mami. Kau tamai na visau ni nganreba melorai na mami bula. Iba sinaita na lomani tigongo na lomani vali sorongo na lomani serau na lomani kaukawa. Ke mami tu sanggata na daga ke ni matani tu ni mbuto. Ke mami bakataranga turanga me ababala na nomoni alo tambu ke mami mbula me daka ke mami safaka iyo ve ke muni na mataka ni kuwa
Soliani mamimbula wei kemuni turanga. Nanda utuli kurro ke mami turanga na tete na lingamuni. Ana matanga ni singa na ni tuli ke mami ni molodi ke mami. Ni vaga dor sarna wei kau ni na numa turanga. Enganita ni mamimbula yandua. Wai baba kosole ni lote na matawongo rokovi na yadha muni chisu na ibambula. Meni na besombutale. Ana kala tia wa serua tigena rosanga vulu. Tigena ndona baga tutusa nei Paula na apostolo. Kawan reva mauna yabu taga kina na nonda ibunawe na mataga ni singa ndai. Ke rau saba koti bata ke Karisto kina kaubelatai. Ia sa senga ni ko ia undina sambula tiko. Na Karisto nga sambula elomango. Ena nongo mbula bagayangongo o sambula tiko kina ni usaba ngambauta na lube ni klo. Kwa kalomani au kasuli kwaya ena bukungu. Ngona nona bagatutuso Paula apostolo. Dona tiu. Ka tumai na bagambauta bagatiu. Judaism. E doba nangau na tako sobi koi kina na kalou. E nangau ni sala mai Tamasko. Ya lako tiko Paula ni ndone lau lako enda kila ni o kuengu endo bakarawata ki na tamatulutu nangau nea. Gai tako sobi koi na kalou. Ana tol ni sala ya. Kila na visa wa yadho nambula ni Paula. Vuki mai na bakambauta bakatiu Judaism. Mesaya yadho me mai bakambauti Chisu Karisto na Mesaya. Kwa na ilumuti. Gai kaki no Paula no no bakatusa. Oya u kera usaba koti bata kei Karisto. Nongo iwala balada saba koti bata kei Karisto. Nongo mbula makawa saba koti bata kei Karisto. Na Paula ko ni daukila iliu saba koti bata kei Karisto. Paula makawa saba koti bata kei Karisto. Sa senga talenga yo Paula sa ambulango sa Karisto nga sa ambula lamango. Dona baka tutusan bimbia kaukawa. Na baka tutusan ni ndona tamata sa baka ndina taka ndona visaw ni mbula. Visaw ni mbula senga ni arawato koya baka tagi koya. Me visaw tagi koya nga kino koya baka tagi koya na visaw e kautama yendo tale. Kwa na Karisto sa may baka tusa ni sa visaw taka na nonong bulang kay kinabango Paula sa senga ni goya o sa ambulongo. Asenga ni goya Paulongo. Hawaray ni o Paulongo. Sa Karisto sa ambulongo. Nakavya kay tsuko Paula ni na rivi ya umay ni na rivi Paula. Sa ni visaw ya kengoy rere o Paula. Nongoy sulusulu o Paula. Iendo nga sambula lamango sa senga ni goya Paula. Kwa na Karisto sambula biao. Nabu na kaya kinokwa. Baleta, o Paula makawa sa bakoti. Paula bongo. Semata batango ke na karuni kornida lima tiniga vitu tingin bola tambo kilelebu. Ia ni satu bata kay Karisto endua natamata. Sanggay daba. Tabuta batale sanggay daba. Kemambala endo na kasala ko tani. Sala ko tani na vika. Ayado me daba. Tarong ko amanda endambi chuge sa mina daba nga na buna endo umbasi ka takitsunga mekino ko nakamakawaya. Sa may loto tiko, sa leoni zone tiko, leoni sel tiko. Iyo kwa na tamakawaya sambula binaka sarchunga langori. Ngeka chugo wango Paula ke sambulan tina na Karisto alamangu kwa na kamakawaya sawarai sangai sangole ko sayawa kwa sale yalo tungama yalo tumai sale yalo ngai sara
kwa na kamakawa ya ke bango ko ya kwa na mbula sambula tiginongo sa singa ya ngo Kristo nga sambula na lomangu bato kwa na Kristo ngo kwa ya soliena no mbula na bukungu kwa ya bakoti na kaubela tai ke na Paula makawa ke na nona ivala vala da kedenga sa oti na veka makawa sa Paula bo ni sa reidango sa tamata bo ni sa reidango na lenga na loma ni lotu ni kuanda sama lotu, but there is still an identity crisis. Sanga chunga ni kilarao na tamato di manda indambi tongo di indambi chungo o nau makawa se o nau wo o chone makawa se o chone wo o salote makawa se o salote wo baleta ke sa ko tani na be kamakawa ndondo na mesavo na kake nga nau se wewe e vo na ibalabala e vo na rai e vo na kaenda vagadora e vo na viva kani e vo na ve maluai e da bakana balabale sa senga ninge ve maluai nei Paula sa ve maluai nei Kristo sa senga ninge rai vaga Paula sa rai va Kristo sa senga ninge balabala vaga Paula sa balabala va Kristo ya na nona i balabala ke nona i towe ndona tamata ngaraba Kristo sa senga ni koya usa Kristo nga sa dava kena mbale ndona visa ndonu melaurai kena mbula ni tamata sabaga tu sai Kristo ni sa nona turanga kanona ibambula ke sa senga ni laurai na visa ya endona langa chunguri no ka bi ko talenta mitoka sam endona langa chunguri o kwe sarangana bunongo kwe ndaya butaka kina na nondombula se bebe mesayado me yavu nimbula o Kristo Christ in me ndo talakene bandewa the hope of what glory Christ in me na Kristo ve yao kama mbale sa senga niyo manasa sambula sa senga niyo senimbili sambula sa senga niyo tala emosi sambula sa senga niyo tala lai sambula sa dai sa Kristo sambula enalamangu kena mbale na nongu mbula nongu balavala nongu rai nongu bewe kani nongu vosa eva Kristo review my keba kosa kakase chunga tarugo talmando de chunguri ke baka sa baka lewa chunga endo baka sa wana chugo endo tarugo talmanda odi embula chugo lomongori en sini rauni o Kristo ya balete senga ni vala va Kristo na kakase senga ni vala va Kristo na be baka sewani senga ni vala va Kristo na dada be kani senga ni vala va Kristo na ridala takatalendua tarun ko mandam juga samu Kristo ndi na sambulongori nau brother sister ke senga ni Kristo ndi na yendo na Kristo bailas Nadabo vya kai chuko weekenda keba kai senga ni lau reindi na visa unimbula eva kalo eva Kristo endo taninga sambula chungur sa senga ni Kristo ndina bato Kristo na kota menambula visa uvinaka dikila juga anda sama ilotu anda sama ngarabi kalo anda sama ileni mata sere anda leni zone anda ngasini lotu anda tala sara satu toga ya ina kai na kati melore nongumbula nondambula nambula visau na visau ebinaka nindu echuba te Kristo e kama mbala na visau na lore chuna nambula na sea uchuga ni baka malua na makawa sana yado membasi ga chuma isona kabobo sona kabobo ngongo sini kabobo za kabobo vinaka pate so talana kabobo lago chumengo so na itobo bobo so na ibala bobo lago chumengo sa senga talanga ni va Kristo sa tegubu mendalai ko talanga kina endalai temaki kina endalai vadalai kina na tomatolutu embimbi na nonda yabu tagi kenda ve Kristo
Baleta ngona bono enda kauta maikina na kaenda kila ikina na nonda identity. Enda kilainga ninda yabu tegi kenda ve Kristo. Na tamate va Kristo na nonombula na nona ivala na mbasika na laurai na vua e va Kristo kwa serega telango Paula na kalati 5:2 yongo na vua ni alo tambu na loloma sebebe. Na va dengu na reki ngona vua ni alo tambu na kain dondo no me laurai na nongumbula na nomumbula e na nondombula kenda todo ko ninda sama engaraba na kalo kanda baka tusai koe ni nonda turanga nonda ibagambula e na laurai mai na loloma e na tiki ni nongumbula na loloma au na lomana na tamata keda ngamba lete ni vaya na nona loloma na loloma ni kalo e unconditional senga nindo na kaira ni oda kaba kina monga elomani ko koya si ata semaka ovina kata se senga na loloma ni kalongo elomani ko tigo ngamba lete ni kalondo loloma koya nona imbula nona ivala na loloma endona kambimbingo aturai kena marama baleta na kainda vakambauta baleti kenda ena yabu tekikina nondombula kena nonda ivala dona tarombimbi tarongo chisu verto non tisi pelir to tombale chigo na bono baga Caesarea Philippi na Matthew tinaga ono ngai vukio chisu verto ngai tarobango na dava mbega rakana tamate ni oya una luveni tamata Tonga kabango na tisi pele so akanyo kemunina o Jeremia kemuni o Elijah o kemuni o Choni na ndobe papito staki o kemuni endovera na profita o to ngori ngona kana na kaira kai o ira e vai be o kemundo ndo muria o tigo se bebe ngona kaira kai o ira na sanga ni muria o bakate kemundo Eu tarongi ke mundo chigo bata ke mundo ndo muria chigo ndo ngai chigo bata ke yau ndo kana bata ke yau ndo mode bata ke yau ndo rongoda chigo ndo bunau ndo saraba chigo ndo daga mana ndo rongoda ndo reida ndo saraba rongoda reida saraba kania ngunuba ndambe bata kaya mode bata kaya ndo baga muria chigo tanga ibuki tala ko ya da bara oira ngona kara kaya Elijah Jeremia Choni ndo pepe testaki ndo na profita ke mundo Wango pita sa ikemunina Kristo na lubini kalumbula. Wango chisu. Simoni pachona kemale Simoni lube chona. Asenga ni lewe kinan rai bare tangori. Atamangu ngasa tigo mai lomalangi ngai bango ko ya nandela ni oiko pita oiko dei pita ya nandela ni etale na vosa kayo chisu ve pita sato toka na kai bagarita gibiko ngore la ko saranga me lomalangi tandola saranga ve ko lomalangi pita Saseng ni lewe ke nanrai so levi ko na itutungori na tamango nga sa tigo mai lomalangi I rongo da bina kapita oi ko pita oi ko senga ni o Kristo oi ko pita ia nandela ni vatungo Kristo oya una taraki na nanongui songo loto kana senga ni abalati ko rawa na mata ni koromai etesi Ona vaka sama mbimbi ya ni ndareda na nondombula ni bewa kani na kalo de o ya butaka chiko na nomumbulu bwa o ya butaka chumbangani o leni loto no World Harvest se o leni loto na CMFI se ani daya so ya butaka chiko na ndua tanaka baleta kedala na yabu ena ya babalati na mbula kedala na yabu ena ya balati na mbula kwa na Kristo ngakai chiko paulongo sambula lomango salangane mbula ike kwa sarangana Kristo ngo ko unduri tukin kwa sarangango ya butaki tukin na mbula
Ko na karistongo ko uya mai tu sanaga tigo beikenda ena mataga binaka ni singan dendai mendangarau na ninda sambula tigo no burubura vele de akinda sambula kinongo au kai tsena lo tu babalangi sa confuse vale no burubura se bebe se sona tamata sa sini kilao dio ko e tangane se lewa ikora sa kaya na lebu ni gender identity sa tu nango sa sivian rau. So sa sini biya pakatokai na he and a she. Call me a they. Nangona kandina. So rasa kaya ni sudu maindo na ngone kuni pakatokai ko a baby. Pakatokai ko a baby. That's how confused the world is. But another, o koya nga mengay lewa se na gender da ba chukin se tangane se lewa se ento talaka. Ina confusion chuko mai burubura lele libuda ga chuko lomo. Baleta na ba enta kai chuko ninda salut unda garaba na kalon do baga tuka sisu kariso menonda turanga nonda bambula. Ingai vida latitu na bala nimbula ndambula taka ke na karisto ko enda bagambau takanda baga tusa. Dabana buna abu tagi dala chunga nambula ano buna o kake na tega buni songo ningo ni berne no buna o le buna ngona nda mai lotu enda mai lotu sara chunga bale tangani ndonu menda mai lotu bale tangani tikini ndona program na lomani madao sangani daya ndonu menda mai sokalo bata na daba sarmanda na inaki ni nongu lako mai bale teni ungan reba me abu tagi chigo na ndala ni batu sangani abalaterao. Because when the foundation is faulty, cracks will appear in your soul. Isa lenga na foundation na yabu, ena sana tegabu melau rai mai na kakambasumbasu, ena mbula nindo na tamata. Nidaba, nidala na yabu. Na yabu yao dei, o Karisto. O tamana na baga sa mango na choni wa sewalu, tingine tulso bugandua, kena tulso nga bulugarua. No bosa tigo chisu, Veira na nona tise peli, rongoda ngoro to na nona inner circle, ngoro to sarangana bola kan duon duwa, se bebe. Orto na rongodi koya sarabi koya, saraba na kake de bagadora. Arto lago bata tiga kai koya no ve singa arto saraba tigo na kake de. Sangai boso koya boso talanga verna chiu era chiu na ngauna ya. Koya rasa bagam bauti koya ngai bango na nona boso koya kebakani talai rawa kina nongu ibunau ni ngai bagato kai mo ni nongu tisei peli. Satu rawa kebakau ni daba talai rawa kina nongu bosa sena nongu ibunau au tarmanda lebu na ngau na boso ngona talai rawa sa sengan inda kilandi na tu na kenembal mal na daba saramanda na talai rawa. Na tale rawa langa na kene iba raita gelanga ngoni kane bola tambu lo mana nawe kamu me baka kosa lo maniko mongale iba ka dorsar mali iba raita kana daba na lo loma ke baka kaseta chiko nawe kamu e ana talai ke mambale ni ndua e sengani tale rawa kino nono bosa na kalo na sengani rawa ni baka tokai menona tise pelindina. Sangai bango ko nge tomana tikine tolu songo bulgarua yang dona kila naka dina nandina ngo nandina ngrakandi ngo enangai sereki kemundo ngoda raida babena ka rona tin bola tambe chingo kayo chisu bena kai chiu tiar sabang bauti ko erna chiu ngo beira sabang bauti ko sengani beira sengani bang bauti ko ya ne bia bosa bakatal chunga be kenda na konteks ngo be kenda nda sabang bauti chisu labe tamanda lenga mo ke obang bauti chisu Karisto no muturanga no bombole bosar chunga be ko na tikinango bango ko ya ke bakando samuria tikongana nongu bosa do nangai daba do sangai nongu te se pelindina ngai tomano ko ian do nangai kela naka nandina ngo enangai daba ngoda nandina evesreki nandina o kila ia nandina o kila nandino telerorokin
Usareka talbekiada. Nandina ena viserekira no mumbula ya nandina odava okila ya nandina okila ya nandina o talera roki na se nandina ombula taka se nandila ndina sarongoda bagada. Nandina sarongoda bagada rambula taka talera roki na ya nandina e bagatokai niosakila nandina ya enangaidava serigiko sa lebu nandina enda kila e warai na talera ro. Kona lenga na disconnected chiga na lama ni lotungo lebu na ngauna sa lebu na ka enda rongoda kila leile na ka enda talerorokina ando kaverne baba kose no sorry dona nongulenga ngo I've preached so much yet I see so little sa lebu na ivuna enda rongoda ilai na visa vinaka ndarida ke vachi ya nambula enduna lenga etiko singani lenga na kalo singani lenga na nonobosa lenga chiunga okongo te bora ni baka taramon dambe rongoda nobosa sebebe ya na bunon dambe toki nongosa rongoda to nobosa ngo te bora datanga ni olako mongelei bula taka na nonobosa batang ono mbula taka kina na bosa ngaya serekiko nandina ngaya serekiko nandina o talera o rao kina kaya talain renre tiko nandina ni bosa ni kalo na sangani rao ni taudoko na nomu sereki and na sangani rao ni sereki we know so much yet we do so little. That's the problem. That's the disconnect. Kwa chigungo kwa ngandrebi me na bakandondonu take sebebe sa sina ina kila ka ye leilai na talera o rao. Hemeni sa lebu na kanda rongoda lebu na kanda kila leilai na talero rawa and the sangani bulata and the sangani bagador torong irto vida na nangungga serdo lago chigen na bali bibesu to kasar bango po sandona kana lebu ni chigen bulata ambor kilato memorize tu ya mbera ni unge dabuta ni satu namai tal-tala sengase ngore na madhiu ase ono tikine tol sabwa tolu ngai tuku namai abango sas sara kilandina au taru sara vadam na bisau do na bisau lo rai sana paso paso da makau sala ko chunga na vivo lida sala ko chunga sa chiko nakila le lai na daba na talai rawa kina na sangani rawa nios reki mo kilana kandina ke bakau kilawa lenga ngai sangani bulata ka sangani talai rawa Kota mai nondong bulan na lomo ni lotu ngo sakan di na talanga lomo ni lotu sebebe so sing ni rani mo den don singa ke bagal sin kaseta indua Baka so sa sing rani mo den don singa ke sin ngono brawa don bilang gona sin don bilang bia sa baka tau tak itu no mo de no na yan ran bilang bia sin bilang gona so talanga sa sing ni rotu ni mo de ke sin kaseta rawa indua Kaya numa toko yang ngona nunggu ministry lo menilotu. Na taro enda na tarongo o lotu tiko ode mbulu chungor ode yo chungor. Kaya tiko na Kristo e sinra no kaseta tiko na kam. Kaya sambula na Kristo lo mamu sinra no bakadada na endua. Kaya sambula na Kristo sinra no rula kana wakamu sebebe. Ando kaya baka wasmas ando nakana biba kay sinin bulan ni tamat saruta kani bulan tamu na cermaya sando biba kay sinin dundo ngana bulan ni tamata ode na daba ode na kila raw ndam bulan da bi ready to bangon da bi kaseti tok ngam na ngai matikin no kwa kaseta o baka isa taloiko tamata binangana tamata mate sa siniyanga na vive kaniki Kristo bikenda menda gelibari tawani samate saya ngani nda sadaba nda sambula menda bakarita nambula ni vive kanindina nambula ni velo mani nambula ni vere reidi nambula ni vela veti nambula ni vive tata gidake nambula kadibi kenda kina na kalo na loma ni lotu turanga na marama dorbo ngone lewa ke ngone kakuni obaga lele ko mamai lotu tiko rongoda chiko na boss ni kalo ngai sing ni la ko mole talera mbula taka and a sanganin do na visau na kota mai kina no mumbula and they shall know the truth
But the truth you know is the truth you obey. If you don't obey the truth, then you still don't know the truth. Sembera cingani kilana ndina keba senga ni daba ni telero rawa kina ndina na nonda langa turana marama that many times our discipleship is more knowledge based, it should be more obedience based. Ibi nanga takabia mo kilanga ndona ndina kaumbula takasara sebebe kadhani lebutu ndina au kila ngo sini mbula takarawa ndua ngo sini telero rawa ndua. I'd rather know so little, yet do so much about that little that I know and obeyed. Koya na viso tanga nambula kana kautia mena binaka kina binaka mena there kina there mena langi kina langi na bagambauta kina bagambauta nadava. When I hear it, I believe it, I obey it, I live it. Amen. Do talango. Ayaw na tangani bakawati kaya mambale umundi na buwan o tingu sebebe. Na kai bakalo ya na bosa ni kalo. Be faithful sebebe. If you're a married man, a married woman, we should be faithful to each other, not cheating on each other. Kaya baka lotu tikong kay lasa chiko itumba na tala indre vida lati kaya na kaya na ibola tamu na siniraw niyo sereki oy ko na sinirawa. O diyo baka lilia. Iko baka lilia ikot yung atala sindo kila pinakabole mo o ko etu mevengo sinindo e bonita karaw bo endo naka na lo ni matana ngo senga ni susobu se mode rani mode o timu se bebe mode rotonul be mo ko ngo senga ni mode senga ni sobu e baka reivi go baka binaka sa tunga bango sinindo naka endo bonita karaw. You can hide it from everybody else, but you cannot hide anything from God. Seni ato na visaw na lebunindi na inda kilay. Ato nga na visaw na lebunindi na inda mbulatak. Transformation doesn't happen because of how much truth I know, how much truth I obey. Sa lebun na kanda rongoda kila lebun elelesar na ka enda mbulatak. Lebun na ngaw na bekenda sando mataw talanga. We declare the truth, we confess the truth, the talker. We make biblical confession in our prayers. Tutokaya. Iya kebaka vida lati chiko na nombo bakatusa ke nambulo taka chiko momo wale nombo bakatusa. Ni sa Torah. Autor mando na kena bakaritengo. And then do bakatusa na kalowen na sotaba nongo. Ramrabuwa na nonadaba. Tiniaw melo malangi. Jehovah Jireh is my provider. Ndonu senga. Lenga, we quote that scripture out of context. Wazia dhabuta na pose a Jehovah Jireh ya oe parama se bibi. Enandele lulubanu sa kamba da kinoko e mele idaba. Mele ibakadang borno lubena o. Aisake. Gwana bono ala ko maikina na wakasama ni Jehovah Jireh. Na Jehovah Jireh enandela serangan ni ulu ni bonua na ngau na sabaro baka dorakino eperama na kai buana kalau obedience ko. Ito na kain do tani kino eperama ngo rongoda baka mbauta sada besar taleroro salah ko saranga doesn't make sense up here. It doesn't make sense up here. If it doesn't make sense to you, it makes sense to God. That's enough. No bosa na kalove parama le baka mor mandalo be mo isa ke kauchi ko na watulu no moraya ndo virtu ya na ke barita ka veiko tol na singa ni lago tinga ni parama role ruota le rolo bata ke ko ndo ben grabi ndo na asa do la tachiko ni lago le dol ni lago ya saya de ani sa tndo wa chiko ke na asa ke mrau ke rosa dambe manda baka vitomani ke role sokolo ke role stel mai. Cut the story short, sabaraw sarangame, makatambori lubenang kay takos na kalomelo malangi through an angel. Kay redo ay paramendo na sipitangane. Kay bangko na nonobosa, na ulo ni bonuay, chova,
e na whakarautaka ko koia. E na dawa, e na ulu ni vanuai, on the mountain of the Lord it shall be provided. Lako me kina wakasama ni Jehova, chaire donu tau dhoko, ndo vi wakarautaki o Jehova, ndo vi so tabi o Jehova, reithi o mai, e ndo vi so tabi ngā vei raratale raurawa. Satu rawa, kua ni o da vuta na chini bola tambu ya ngai tale ndre chiko na senga ni baga ya do ka be ko abaga ya do ka nga be ya parama rongoda baleta ni rongoda tungana ngai daba tale rawa dambeta na ulu ni banua saya do edake sabara me baga dambora na lubena ngai takosa na kalo ngai da vuta parama on the mountain of the Lord. And a ulu ni banuai choba and a bagarau tagako koya and do be bagarau taki vesotabi nakalo veira eradaba eratalai rawa. That's the context. Don't quote it out of context. It will never work for you. You can confess it all you want. Taurawa rani o waka tusa na kena kau todo ke o senga ni o tele rawa tiko kena kau waka tusa na kaloe senga ni kau e taka na lebu no mo waka tusa reidanga na lebu no mo dakaba. Ameni. Taro tuna leso ni solio do gliada. Na lesoni mene baka te bua melek setek. Do na lesoni nda baka tabu li te kina na katini se bebe. Endo nandina ya. Ataro. Wada bikero tale rawa chiki na se warai. Baka tu sao koya. Ena malakai tolu ke baka tale rawa kino baka doran dolabi. Lo malangi ngai sobara kamai na daba. Kani beba kolongat vira ngara daba. Rani o maso ne keni nguto dhoko tini mai le tumba na mbalabu ne memu. Ninda labi lo malangi ngai sa ni ketini chika warai ngone warai. Sinao. Getu na bango ko au na baro talangan ndau baka dada. Me kakuni baka dada niko. Endo walangana rangi lebu sarakau ani warfare nadaba. Namun di nawalanga no musulebu na kalau na kanon. E ke bako rede bako binana lesonia e runa tui rola ko mebe parama non lesumo e parama na evalu e runa tui. Liu mo tui sotoma. Ngai murima yo tu ini alondo no melek setek. Saro nanding ding itu ve parama me sulie ve tu sotama so sulie ve melek setek. Ngona ke de vakalunga te kente kina kalor ndo basi ko morongo ndo liu mo tu sotama ngai murito ko mo melek setek. Ngai baka to ve ko de suli kabwa. Tu no ve ka to ka sa mo tu da ba suli ka sulie chiko wa. Ah? Lago mo tiso toma o tia, lago mo melek seteki, kwana the shadow of Christ, soli kabo ai parama, sa lago mo tiso toma, sa o tia, sa lago mo tiso toma, ni soli amanda may biao, ikora ni kauta na spoils of war kede, na itoki ni balo rikauta, soli nga may biao irna tamat, nge bango o parama, au sa laveta o tina lingangu go ilo malangi, ena senga ni una daba, ni una kauta endona kaisa, dia lala ko na kai kai ko ni ko baka putu ni auta, kau tira keden. Nada bo bio serega tiko be kenda na mataka ni ko tura na marama le na ngau nda baka tusana vosa ni kalo nda na numa me ndina na be kenda na vosa ni kalo na ndina tunga se vai be e na ndina tunga na vosa ni kalo ro dia wa senga ni kamu ko ni baka tusa ye ka ko ni baka tusa ke baka senga ni daba baleta na ba ya do kanga na vosa ni kalo be ra tale ro rokina. It will only work for those who are living in obedience to it. Amen.
Dora karera baki ni lebu na kain da kila ama na boso ni kalunga lele na kain da tale rorokin. It can corrupt us. Rani balanga sarang abahan doon ng bula. When you know so much yet obey so little and atawi mate na elomu. Kung bula ni tamata atawi mate, diseased soul. You know so much yet you obey so little or you obey nothing. So you live as an unhealthy Christian. Sangat tu ni bulan-bulan bina kabaya lo, nomong bulan bakalo, saya bakaristo, balatana daba. Saya lebu nak kau orang ada, lebu nak kau kilai. All of us can be guilty of this. Balatana mai lo tu nabi singa tamu, dalago na sel na zona na singa bugululu. Saya bebe. Namai mas-mas na matakan ni barawai. Satu toga kedea. But my point is this: are you really obeying? It's in the obedience that brings the blessing. And a tale rawa kwe kau tamai nambula sautu kwe kau tamai nambula huai sanga nongu rongoda langa nongu kilawa langa nongu bakatusawa langa, because declaration without integration leads to disintegration of the soul. You declare it, but you don't integrate into your life, and kau tangamai na disintegration. Iyan yo sa bakang bauta sarongoda ongai tale roro kina ongai bagaya dora gona kaina bagan domom bula kina bolin don tamata ya na buna torana marama endo kakasi tale kina tamata chuga lamani lotu matani rayo ko sa rei de ndua esa buana no nambula sa bagaya do kana kaloe no nambula o iko sa sengani indona visa wele ro no nambula on dambenga o kakasi kakua manda ni kaseti ko tarangi ko na daba nanduindui na nomumbula ke na nongumbula o iko ngai lotu mo ronga ngo sini kani lotu iliu se kani lotu muri sondo mato ke memengo te kabuna na ilagala who cares sebebe ngo na ilagala ni tamate bagam bauta na klo iranga erandina me adoba sara na daba na ibaga tao tio era nambula. E bola tambu talanga ka mendanga angarauni o ira muri ira liu era ngai daba. Ira muri era na adaba kene malambala ronga keba ka endu ngai lotu walanga ni kuwa visa ngano lotu ni kuwa talaira rawa ke na boso ni kalo baka taun dei taga vitalia ngano mo lotu ndende ona tua le mai sana laure no nambula na visa. Kako ni ndondondo kai ko nambala bu nondolut ndondo kai kianda. Nambala bu ni nondalutu. Kakua ni oreri viko dhake nambala bu ni nomulutu. Ndike viko manda boge bina lebu ni nomutale rao. Don't measure your Christian life and your spirituality on how long you've been walking with Christ. Measure it on the level of your obedience. Because that's what matters to God. Emeni ni sambulan-bulan tu na mumbula bakayalo i kumbaletin yo rongoda bakayadora na dapat talanga you create a healthy environment where you are. Tamata na sole butagi ko may bango na tamata you attract people to you. Why? Because you create a healthy environment, because you are a healthy Christian. And a healthy Christian is an obedient Christian. Sa Torah, healthy Christian na tamata lotu ba Kristo mbula bakayalo na nonambula ya indua rongoda talerarawa keda boso dikolo. And you will be able to influence others as well for good. Why? Baletenyo iko rongoda chiko bakador chiko. A disconnect lebu chiko lamuni lotu inda sa lebu na nonda rongoda leilai na nonda bakayadora. Kaya na muna, siya nito na visa ubin na kay laure nung umbula kaya usay ko tunga na kayo misikina ochi tambakay. Na ochi na tambango na tambatatango siya nito na visa we laure nung umbula. Kaya na kambimbikin that we need to deal with our heart, with our soul. O babili binakatakina na maso ni bakatutusan na itevitan na sarayda na sa meli mo sa kabulgandua. Create in me a clean heart, oh God. Create in me a clean heart, oh God. Renew
renew, ni whakapo iendo na yalo e po. Renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of your salvation. Take not your Holy Spirit from me. Cast me not away from your presence. Grant me a willing spirit to sustain me. Ana masunin dua sang raida na non ruka na malumalumu sabakan dinan taka sangan reba na bulai visau ke kilau ko na visau ko na reni baga dorang na klo renew right spirit within, create in me a clean heart, oh God. Amen. Kono buna talanga turana marama and the sanganin bulanganga rao tikina non de law but kena klo and the two and the dabo and two and the dabo and the ka tu met ukera. Right. Sabi na po natin sige na ya. Sa libo na kain darongo da lele na kain da. Talera rokina. We can't walk in victory because you can only walk in victory over what you have authority over. If you have authority over an issue, you can walk in victory over that issue. So, amen. Kambimbi kina na nondo rongoda, kena nondo bakadora, nondo mbula taka. Ena mataka ni singan din dai. Kaya mambale kambimbi na nonda kilao kenda, theo kenda. Mandanga, umukila yawo yawo. Oba madala tacho na lutu babalo na kabango paula sa sengani ko yaw sambula na karistonga sambula biyaw kena mbale rangaw na sang may solimbula kinendua sa kilay chisu karisto mena na turangan na ibang. You put on a new identity. Sando ng bulobo sambula kina. Le weekend at yung gwenda itawkay. Se darba ka to kay kenda menda kay viti. Kena bosan sa mga tanang ngon nda itawkay. Se bebe. Enda itawkay. O yaw indo na itawkay. Yanangaw no may tingo michisu karisto kina menongo turangan nongo ibang bula. Baka tutusa ka Paula na bosan ni Kaluya. Sa sengan ni ko Paula. Na chiu ko sa ambula. O dinga sa sengan ni ko manasa na itawkay sa ambula. O dinga my tokenness still remains, but I have a new identity in Christ. And my new identity in Christ takes precedence over my tokenness. Sini kau tatani nandi na new sa tokay chunga. Yesada ba? Sandon to na may visa na ray manaray baka ay tokay kinaray ba Kristo. Manay bala-bala ba ito kay kinabala-bala ba Kristo. My life should be more Christ-like than itaukay-like. Goy biyang boleh sarang so na mindset ito kong ko. Ayan na kaya ko Paula. Sa sengan ni ko Paula sa ambula. Paula ko yung doon na chiu. Sa o nga sa ambula ko. Kaya mambale, sa ambimbibi Paula kwa na Karisto, meba Karisto, na nonambula, nonay balabala, nonay bosa-bosa, nonay bewakani, sa sengan ni ba Paula kwa yung doon na chiu. Amen. Rangoda. Kona lenga, sa lebu na lotu, sa lilay na Karisto. Dito rombe ka nakaukay jo. Sabakan din ang dinatake na on the history na ito kay, na recent history. Iken naman nangan dalo tutik. Ningaw na yato kinebite so na tiko ya babala. Laurey sarangan na ito kay potong-poto. Ay aliwakan doon na Kristo. Ay sangkay matataya. Inambulay ba Kristo? Kabango, naibuna ulebundu do molomana na. Kene kerua lomana na. O de na mekangu. O ko nga kira itau kay bata.
Sa torau nei talano ni Kaisa Maria Ndololoma. O de talano tiko. Cisu. Talano tiko verna dava. Verna ciu. Gitu na bango ko ya. Endo na turanga ya endo na ciu. Embiti cerse melang sumbi. Cerko. Rangge sikambati ko ya nandau. Sandabo mate toko ko endo na ciu. Mata yo cisu. Ciu. Talano ciu verna ciu. Dona ciu embimbi me cerse le mi melang sumbi cerko. Gitu na bango ko yang sikambati ko ya nandau. Butako. Ya na isau ni nona taro. O ko e wendo e taro. What is the greatest command? The greatest command, love God and love your neighbor. Kita ro ko e, who's my neighbor? Ke kenisa una italono. Na isau langan indo na patataro, who is my neighbor? O de inawe kango ngai sau machisu na patataro ay nando na italano. Uy indo na chiu mbimbi me Jerusalemi, ngalau sombi Jericho era kelabi na ko ira na punoya. Sa lau sombi Jericho ngai sikambati ko na daba. Nandau butako sandaba mate to ngai mate chisu. Ngau na ya sa oti kina no ngau na ni vingara vindo na mbete mai na balisoro, mesala ko sombi talango ko ala ko sombi ani revi ko na daba. Kwa na ciu, ndabo mata, ndabo mata, ciu, ndabo mata kaya. Habala ni mate. Ndabo ngai kana bala tambo, de la ko ba tiki. O torambete. O cha muri mayendo na ndo lang serer to na livai. Serto na livai. La ko mayendo na livai, ready. Kwa na ciu, ndabo mata toka. Sangay daba. La ko ba tiki. Gitu na mga ko ya. Iya ngai don ako cha atara muri sarama endo na kaibe. Matay sarama jis. Werna ciu karena Kaisa Maria orang randau be that kau ya werna ciu barang. Don't even mention that name. Ngai bango ciu la ko mena Kaisa Maria ngai ready ko na ciu binda ba mate. He sacrificed his life. Ngai lako, ngai lei, wakan reti tagi koya, biti koya nona asa, kauti koya nambur ni bulangi. Ndo maro koya cuke ono sau manakake. Tarutal koya, who is your neighbor? Ato toka na lang sere na meke, ato toka na worship, sato toka na ndamaindabe rongo bosa ni kalo. The truth of the matter is sometimes we don't really know who our neighbor is. Why? And the sandara toka nanda isala bagay tauki, samate sarotonga na Karisto. Na kautamata imbiti kenda kina na kalo that's sacred. E kawa kalo. E nei tugu bea pakandeo taka chuka vekenda na taka ni kua ni sambula na Karisto. E na visau na ivala me sa va Karisto. Me sa vakalo. Na viva kani e na vakalo. Sana ya like so na usana posso mandar abandono weekend. Kerso ngeli sunga mai Australia na kerso eta sunga mai na no. Tonda bebi talano ti kerso sar mai Darwin. Ki tonda bebi talano ti nando na katalo bat kerto lebi na ital. Angai talano ta ti na lebu ni visi sibota ki kena be bagada ni tu weekend na itu ke. Ora be mata rabe buku-buku. Kada toto be report ta kital chu. Ia tau lotu tiku. Sandriania. Kanda tau tong karabi kalau tiku. Ia tong kevi report etagi tiku. Lakuangan endo ay sangga imbibon wa ini viti melesa sangambolo Australia le boliangan dono no motokapo realo data gi kwatal na saati kontente mai Australia report etagi talo ko. Ior na be mata tamata le daba. Erlebe buki-buki, ya rasanya lotu. Wah Kristo.
Something is wrong somewhere. Tu salo tu chico ye tu ke bottom sarat chico nga. Sambula sarat chinga ko na kama kaw ngore. Tarung ko tal chinga sa na makaw ngore sa kabo sa chungore. Kala so bikim ni sarang wa na italon no wa tal no tangan to nga una viral sar nga una na una wendo nang gasi meno koro. Bikim ma me no levo mangande eli. Sastini no buna utala no manda wangande eli ngai pakasar-sar tagi mai eli. Ngai rene wanga ore dando na lobom buka wanga kiandu kana sasivia na lobom buka wanga utaro sarabe ko nangilo si pasar-sar tagi o na lobom buka wanga so tinta mongo. Wanga sara ko nangilo si tal no bembal-bembal ngo. Ndo na mata ndo na lobom buka wanga. Na non lobom buka wanga na ITI na India na Japan ya salah. Kaya raido ko lebu na tamatali lebu randurito ng batin lobo orang anak dapat yung batin lobo tar sarotun sarama wangila sanra security ni daba ke bagayan dua cuki laman ni lobo be ambulan mayo na mokutan nang kaba ko meles to betale laman lobo basa na ko kay rai baya ore tan do na lobo amma kana ena security au taro sara na lobo ne ide yana mi lobo sara na ibiti. Ay kaya Asia maka na security. Ato to ka saranga Asia kana security. Kasaro ngilo si main dor lang mandale sarsara. Au tungan betini lobo rai sombutu. Au sa ure atu nakok. Sarau tamya maka di security. Hindi ambata ngamendo membula wa hatu eran re birna tuana. Review mai. Kona kaya do chico weekenda. Do ngai sangai metora dake. Ada batale. Anda lo tu chico. Anda mengaravi kalau chico. Girna lali singa tambul lago na lelo tu belotu. Rota toka nanda mani sere na kakede. Yana bis nambula edaba. Dongas tobalano ng bisnis ang dalain dinaw na kinabo. Dinaw na kita, meron ba? May lusin ng bisnis. Donga torodagan no nabulin do nobena, lelos talaga ng gona. Yo ko elos ang gona chukoy bunaw chukoy na tutun ni bunaw. Nadama na lang ka, indalo to chiko. Tarong ko tal mandam chiko sa ikeri bata 20 na chungo se sasa. Around in the wiso tango. We should rejoice. Say baby, dua sarawakain, dua bukan durian na bisin dalawain in dalibu kaya, sing olangan oleng dinaw. Songgo san dinaw nakita tu me kuni sa umano ng dinaw ikilabi nakachigo ni loto chuko. Usapa kasala verso me nakoro balando na notice na nomu notice board ni store sa mga cash today credit tomorrow. Kasabi ang dinaw wili ka galang may matak. Gamin dinaw na matak. Yada nga may matak, wili ka tali, galang ko tala may matak. So wait. Ano ang dalanga? Nakaubiya kayo chiko weekend. We take on the identity of Christ. Sambula chuna Kristo anda sa mga tusa, anda kaya anda may lotu. Sa totoo kaya, yan na bulay sa kwa chiko makawa binaka sa ratunga na raya sa ray makawa tu. Ano po na sa may lotu na itaw kay sangkarabinda kuwanga chunga. Sa makambaw tinta kuwanga chunga, sa makambaw tirto chunga na po. Yan na Kristo sa ambula chunga lamang. Haro to may kayo kuya, ayaw na kalaububu. Nasananing karabi tagayin doon tali.
It's either me or the Kuanga. It's either me or the Ngay. It's either me or another ancestral God. Singanira, amakalilawa lulua, sasinirawa lulua. I'm not going to get Sasinira rorua, and do us, baby. Nalomana endua, that endua. Nambula bakaristongo, turahan marama. Nindua elenga chico, elako ya ulibu chicoya. Saya kan usahain salah nggak rauci ko binaka kayak Asia. Ano matanggal mo sarong atal juga lamun loto. Hallelujah. Sermons don't set us free, truth does. Saya serikan dan ibu nau serikan dengan andina. Yan nandina yung bulatakin, nandina yung datalahiraw-rawakin na si baby. Yan nandina si regikenda. Non datalahiraw-rawakin nandina, kuanggo, and si regikenda. Truth does not produce reaction, it produces results. Ninda sa talahiraw-rawakin nandina, and a low ray na kena mawe. Siya nga ninda may baka yung hakinan da baka amen ikinan da baka hallelujah kina. Siya nga nida na response baya. It doesn't need your reaction. It wants to see results in your life. Lauray na buwa. Bayray ng bulay bisaw. Nanondang bula turahan maramay na matakan singa binakain dahinday. Amen. Waro mamitine weekenda. Akalawe baka tau wa odeo iko. Singini baka tau be burubura, singini baka tau kina nonda kalcha, singini baka tau turang na marama kina kaya burubura kina kaya ndona tamata. Your value in the eyes of God is not determined by what the world says, determined by what God says. Amen. Kakuni baka taranam buton-butoni numbula makawa. Me taraba no mukaka bagay ni kina no mube matagabinakay baka rautaka nakalo. So we can go sa kauta bata tunganga ibaga bondoka tumay na Paula makawa na tamata makawa sa bondo tungamay na ray makawa kesa tigo Kristo sa lakotani na be ka makawa raida sa nayado me vo nakakedaga ina rawangango ninda taleroro kinabusin ko o toran marama singra ni biso tanga nakalo indo na tamata talendrendre sinra Tala ni sabaka laylay taka nakalaw no. God is all powerful. Yan nakalaw na sinra ni bisaw tagiyo kaya sinyo pakataroy kumabisaw. Si baby. Kan mambal endo na kain doon menda bagada. Bisaw ng bula, bisaw na ray, bisaw na ibalabala, bisaw na biwakani. So nabitalan no asala ko tuon na kinamaliwan na matulutun na tataro taliye. Luto chuko kaya siya. I cannot understand the disconnect. At ni sambula na Kristo e nararama na nungu rai si baby. Rarama na nungu beokani. E napakatakilay na nungu ibalabala nungu bosa. Nararama. Bata na Kristo nararama. Kena bal-bal lebu weekend mena tarong kenda tale sambulan din iti ko na Kristo sa kesa nga dabi butun tal ono ita kanina bibuga weekend na kalo na singa lebu ni kuwa mena kilaw kenda o veo kenda and on the veo kani kena kalo know who we are and our identity in Christ. O koengo ke baganda saba gambautan da baganda natan da talero rawa kinono bosa o koengo na kota mai na bisau koengan reba na kalu melo rai kinono ndambula amen koen na bisau be bagador na kalu nombula nogumbula ena sinra ni bagador na kalu ke bagaw sini baga yokina usengani bagatarame bagador koen na bisau ena bagador ngo koen na bisau ke bagaw baga yobwa change. Transformation is a partnership between God and us. God is always ready. Sabaraw to na kalome da kaba na bisaw o yaw mo baka iyota ka na bisaw.
Wayau mo ba iyo wa ndolavi au wa kakaya wa turanga ni visa utaka na nongumbula au tamata makawa visuki na vibalbalda ni visuki ni sereki au meron tamata ngalal rauni da kaba na kalo ia nona requirement ngo koya e vai be sana rauni talera ro ke nongu bos ke ba kona talera ro kina na visa ngo na kai kandi na taudoko ke senga ena senga rauni taudoko nambulan visa wengan rebona kalo me laurai ena nambulan datu daga bata ena serau ni kalo ena singa levi ni kuo waro me bata bari chigo nando songoni ena singa levi nagande indai ena singa rau ni ndale visa utaka na burabura enda mbulkina mendai burabura ni visa winaka ke baka senga tumandanga ni visa wili wakenda Duanga na nonda tukuni alo, duanga ni tuku enda buno takai burubura, na tuku ni visa we baga dorna kaloge nonda bula. Ena rawa ngaya ke baka enda lago mai bua. Kanda baka teranga na lingana ke nona elo tambu, me buke kianda ga visa te kianda. Endonga na kena ngon sawa. Nambula ngani bebutuni. Da baka dinen taka nonda dala, da baka tula wataka menda bebutuni. Da lawatani mai kina. Da lesu wana kalo suli kenda kede wa watarana na mawe ni lingana ke nona daga me baga dor non dombula ya kwesa na ngai ndota ni sara ni sa baga dor na kalo ngai talero rawa ena ndota ni na kana da kabo na kalo ena nombula matangani ko au via kedibi kenda ke nambula ngani talero rawa kola ngaya I'm calling all of us to the place of obedience. Sa taralangan na talirarongo e bakan domong bulan na kana da kabo na kalunon ng bulan na isong sungulutan dalawa na sel na zone kena bibo no ng bulan kena aron visa unom da bonua me binaka se bebe turan maram na lebu nilenga sa taratu non da bonongo sa bolikenda na tamatalot bolikenda lebu na lenga da kotikina Nisa non dei tabi na taman nagarabo na kalo meliu man na visa weekend. It has to begin with us. Before we expect it to happen in the world, it must begin with me. I have to be the first to change. Langat siguro na serango. Namatangan ko kadi weekend lagi ng bulan ni bibutuni, kadi weekend lagi ng bulan ni talero rawa. Ndalo weekend na damo ni soro. And na singa lebu binaka ni kuan da kau tikenda mai buana kalo, da mai bakatusano da bulan da ruka da balbalum. Dengan reba na visa o kwera ni kota mo ko weekend e na mata binaka ni singa dai Naya longue tangidi kemuni Naya longue ngandevi kemuni Jisu darwambuli me umbaleta nano Jangan dibangan dari kakak namu bangun bulai lau mai buana kalon batangan itu.
na kadiki ng bulan ni Taleroro. Halebu na gunaw na rongoda. Bosa ni kalon da sa rongoda na vima da wala ni bisi nga kira. Na rongoda nda wilika e bunaw taki nda lava no mi bola tambo wilika. Turana marama. Kana kain bimbin dondo na Taleroro. Ko ango na kota na viso. Do nandina sakilao Taleroro kina. Na viso taka na nombula. Namudhabu ikalau mai ni kuwa namudhabu ikalau ni Taleroro ni nganreva nombula he Taleroro. Mlau main waktu sa bakan din taka na bulan ruka nganreva na viso. So e chigongo senga chuni boso tarawe ndo na kana dalawa. Na bola tambe ba roti kenda menda boso ta na kanda. Boso ta baka vitu. E baka vida taka na vitu ya chiso. Ana bimbi ni bibo soti. Kesa soti kenta na klo. Anon dai time nda bibo soti ba ikata. Bula ni bilo mani, bula ni bibo kani, me binaka. Ana mataka ni singa dai. Lobeta na lingam nda masubata bona klo. Watarana bosa ni klo me dha no buni lomo na solo ni lomo watarana bula ni Taleroro. Ken dua walanga na kaungan rewa. Menda kauta lesu kai kenda ni kuwa. Da baka tusanda baka mbauta ni nda na Taleroro. Na Taleroro nga na bosan ko. Kwa lang nga. Kwa nga nakango ko taman na bisaw. Kwa sara nga. Bula nga ni Taleroro. Ko taman na bula ni Vilomani, na bula ni Kawitaki, na bula ni Viloveti, ni Bibaka Tatagidaki, na bula nga ni Taleroro. Baka tulawata ka na matakan din tayo mo. Leso bata ka na itutungo to be an obedient believer. Because you cannot be a believer and not obey. Rovidalati. Sini raw no kanito matabang boto ng Taleroro. Na believer kay na Taleroro ro salabata sarang arong. Kaya lang na kain tangan reba na matakan ni singan tinday. Bukat ang bori ko buwan na kalo. Turang abin akabalim sar na matakan ni ko. O masuk ka kere na kalo ni na bukat sineti kay mami enayalo ni Taleroro. Kay mami sabi suka dun ruba ng bulan ni Taleroro. Yalo baka batu ne singan dainda no moni bosa bakata kana ituki boro laka na batu na boro laka turanga na lomanga na yalo kokowa na talain renre ne singan dainda na dada be wakani nakakase na singan ni kuwa na mula ni balabada ke bisukin ke mami baka buni binakataka turanga na no moni bosa ke mami sakila yabutake na bosa ke mami Taleroro kina Kuangwana, kau tamay na visau na visareki, the truth shall set us free. Au sa sereka na wasaya turanga berna lube muni. O sereka na mbula ni singan dendai na mbula bisukitu sana yado turanga mesereki na yado ichisu. Mbula yawa mai beke muni na boleka. Mbula tu na buto na Dabu kalawa kina nomoni rarama batango turanga na bulan ni Taleroro en nomoni bos. Ko ali mekune ne singan dindai. Kima misaba ni binakataka ng bula kaukawa ng bulang ganga na vesau ni sabaga dora kina nema mimbula nomoni alo tambo na dadaka kana baka na numike mami chigo na bonga ni bosa kima misarongoda ne singongo. Father, bless your people this afternoon. Nakabalebu turangan na nandun may nalinga mo niya siyang nilagalega may iyan na bibakang bulay na bongga nandun mo ni beke mami siyang ningalubi ke mami hindi kaya mapakatagir sa ala ko sumbugin na imbulumbulo na dila may na naman nirarama na maliw ni buto turanga na ngaw na ni bilada kinimbula turang kaya manangay rayda na sala may kaya mamilakot tunga kina o sabaka ba ni binakataka na bibaka sinaiti na bibakaw kawataki Nang bula binaka me koe tawi mate kem serega nang bula ane ade chisu koe besuki kem sam serega nang bula ni besereki ne be bangala tagi turanga me ne besuki na basukai ke mame na no moni loloma na no moni bagdeng baka roro ko tagi chigo na da moni ne mami bula ne be ngau na kedanga ni bukai ke mami turanga me ke mami tamatan dau talai rawa ke nandina ke na rarama ni no moni bos wana masuk ke mami sabaka tambora na baka binaka sengane ada dua tani Nah, da meninga Cisu Karisto ne mami turangan ne mami bagambulan dina talei ndondonga. Lulu sarve dua tu na bua mongai talei rara sar juga na loma ni madongo. Haleluya. Bina ko lebu bakalong atay kanda juga na kalon matani ko.
sereki tu endai, osa sereki tu endai, osa sereki